لترون الجحيم بسم الله الرحمن الرحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Qul sadaqallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Askia. Tepuk tangan dulu buat Askia. Peserta kedua, siapa Ibu? Dari kelas 6A Muhammad Rafli kepada Muhammad Rafli. Ini untuk Adinda Muhammad Rafli dari kelas 6A. Materi yang akan disoalkan adalah surat Asy-Syams, Abasa, Al-Ghasyiyah, dan An-Naba. Didengarkan baik-baik soal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aydin safarah kiramin bararah Kutinal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddara tsumma sabila yassarah. Cukup. Soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namariqu masfufah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa namariku masfufa wa zarabiyu mabsusa afala ya'duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna 'alaina hisabahum. Qul sadaqallah. Sadaqallahul azim. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ananda Rafli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Rafli. Peserta selanjutnya atas nama Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Sultan dari kelas 6C, materi hafalan dari Quran surat Abasa dan At-Takwir, 2 surat. Bismillahirrahmanirrahim. ثم
شققنا الأرض شقا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Itu soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idal biharu sujjirat. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk Sultan. Atas nama Kayla Selena Renata. Tepuk tangan dulu buat Kayla. Kaila sudah siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Adinda Kaila, materi yang akan disoalkan adalah surat Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr, dan At-Takatsur. Dengarkan baik-baik. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Soal nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim.
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Soal nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yaj'al kaidahum وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف Qul مأكول. sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Kela. Selanjutnya, atas nama Muhammad Rifki dari kelas 4A. Silakan Rifki. Ini Ustadz coba boleh ya kalau MC-nya mau minta kepala sekolah dari SD Negeri 75 Palembang untuk mengetes hafalan dari Ananda Rifki. Coba? Oh, dengar dulu boleh. Oke, dari sana. Ananda Rifki sudah siap? Siap. Insya Allah siap. Alhamdulillah. Baik, Ananda Muhammad Rifki dari kelas 4A materi surat Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal 'aqabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mal 'aqabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waquraqabah awwatan yawmin ziman yatiman za maqrabah aw miskinan za matrabah thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Ulaika ashabul maimanah والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. Baik, soal nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhruju min
بين الصلب والترائب بسم الله الرحمن الرحيم يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا قل صدق الله. صدق الله العظيم. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rifki. Boleh kembali ke Rifki sebentar. Bapak Setio Nur Hadi sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 75 Palembang untuk mengetes kira-kira Rifki bisa tidak nih menjawab pertanyaan dari Bapak Setio Nur Hadi. Terima kasih. Bismillah. Siapa namanya? Nah, kasih gambarnya. Rifki Aditya. Kelas berapa? 4A. Kelas 4A. Coba Bapak ingin surat ke-86. Astorik. Surat At-Tariq. Ya, benar ya. Surat ke-86 itu surat At-Tariq. Coba Rifki baca ayat ke-15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum yakiduna kaida. Bagus. Kemudian coba Bapak ingin surat yang ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka mat-tariq. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Masya Ya Allah, betul ya Pak Ustadz ya jawaban Rifki? Mantap, betul. Surprise-nya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Semua- nanti bisa menjadi anak yang cerdas dengan habis Quran. Amin. Selamat ya. Nah, tepuk tangan dulu buat Rifki. Kasih tepuk tangan untuk Muhammad Arif. Ayo. Apakah Alif sudah siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Sudah ya? Sip, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi suduril
beri tepuk tangan dulu untuk Muhammad Ali. Walaupun sedang menangis, tapi tetap membaca ayat Al-Quran, Masya Allah. Baik, Ali, soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul sadaqallah. Sadaqallahul azim. Mari tepuk tangan untuk Muhammad Ali sekali lagi. Alhamdulillah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Alif jadi anak soleh. Amin. Soal pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Amma man istalna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma man istaghna fa'amlahu wa sadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakara fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi wa ma tahaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man tazakka qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Qul sadaqallah. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Raden Kurniawan. Mama ada sayang. Peserta selanjutnya dari kelas 2C, Adipa. Kepada Adipa kami persilakan beri tepuk tangan yang meriah untuk Adipa. Apakah Adipa sudah siap? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adifa sudah siap? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Dengarkan baik-baik ya. Materi Adifa itu surat Quraisy, Al-Fil, Al-Humazah, Al-Asr dan At-Takatsur. Soal pertama.
Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna al-jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma'idin 'anil na'im. Baik, soal nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Soal nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allati tattali'u 'alal afidah. Bismillahirrahmanirrahim. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah fi 'amadin mumaddadah. Tes, dulu sadaqallah. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Adita. Peserta selanjutnya atas nama Alifa Salsabila dari kelas 4A. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alifah Salsabila materi soal Al-Lail, Asy-Syams dan Al-Balad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bil husna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastakbara wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Inna alaina lal huda. Soal nomor 2. Tadi Alifah Salsabila tadi terbalik-balik. Fasanuyas maka nabil husna fasanuyassiru lil usra. Tadi Alifah muter lagi ke wa ma mambasir lawasnaina. Ya, jadi muter tadi. Tapi sudah selesai sampai di bawah. Baik, soal kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa walidin wa ma walad. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lam yaqdira yaqulu ahlaqtu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu najdayn. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah.